Hoki ki ngā tuapapa, connecting to practices that nurture well-being. Kia ora, ko Whaea Cherrington tōku ingoa, kuia o Ngāti Hine. Ka kaumatua haere tatou, ka memeha haere te whakamarumaru mai I etahi o mahi werohanga rongoa o mua. Your immune system may no longer work as well, and you are at an increased risk from some preventable diseases. Protect yourself against influenza, COVID, shingles, tetanus, diphtheria and whooping cough. There are many ways to access free immunisation for your whānau. Visit your local Māori health provider, GP, or go to a drop-in immunisation clinic near you. Alternatively, call Healthline on 0800 28 29 26 and they will help you book an appointment. Hikoi ringa tahi, kaumatua me ngā mokopuna, e ako ana I ngā wā o mua, e anga whakamua ana ki te oranga tonutanga. Me whakapapa te ora. Immunisation is one way to protect whakapapa.